Nomor 2, Kapten Riki Supriyanto. Nomor 3, Ali Mubaryakya. Nomor 4, Edi Cahyadi. Nomor 5, Wahyudi. Nomor 6, Salda Kamal. Nomor 7, Irfan Munandar. Nomor 8, Fajriyadi. Nomor 9, Basir. Nomor 10, Akmaluddin. Nomor 11, Hafid Muskila. Nomor 12, Muhammad Juliansyah. Nomor 1, Libero Mulyadi. Pelatih Nurmadi. Asisten pelatih M. Udin. Nomor 2, Dina Aprianto. Nomor 5, Kapten Rizky Saputra. Nomor 7, Fajar Prasetyo. Nomor 9, Nanda Kurniawan. Nomor 10, Bayu Wibisono. Nomor 11, Zairi Handoyo. Nomor 3, Libero Hema Takdir. Didampingi pelatih Azri. Berikutnya, tim Aceh menurunkan pemain sebagai berikut. Nomor 2, Riki Supriyanto. Nomor 6, Salda Kamal. Nomor 7, Kapten Irfan Munandar. Nomor 9, Basir. Nomor 10, Akmaluddin. Nomor 12, Muhammad Juliansyah. Nomor 1, Libero
Oh, huwag tayo lahi ko na. Basta ito na. Papaluin. Wala kayo. Papaluin ng hikam. Time out ka tama.